U narednim minutima zaronit ćemo u neverovatnu 100-godišnju priču o Monsantu. Kako je jedan mali hemijski startup postao globalni džin koji je na ovaj ili onaj način preoblikovao svet poljoprivrede. Ovo je priča o briljantnim inovacijama, ali i o dubokim kontroverzama i nasleđu koje i dan danas osjećamo. A priču počinjemo ovde, sa ovom cifrom, 63 milijarde dolara. Da, dobro ste čuli. To je cena koju je nemački Bayer platio da kupi Monsanto. Ali pazite, to nije samo cena za patente i fabrike, to je cena za ceo paket, uključujući i, preko 100.000 tužbi. Ovaj broj nam od samog starta govori da ovo nije obična poslovna priča. Ulozi su ogromni. U redu, hajde da vratimo film skroz na početak. Godina je 1901. Naš glavni lik je John F. Queenie, farmaceutski prodavac koji pokušava da pokrene nešto sa strane i recimo samo da mu baš i ne cvetaju ruže. Ali ima jednu ideju koja će pokrenuti lavinu. Zamislite samo koliko je sve bilo krhko. Kompanija je bukvalno preživljavala zahvaljujući jednom jedinom kupcu, Coca-Coli. Kažu da su čekali njihove uplate da bi isplatili plate radnicima. A onda desi se nešto potpuno neočekivano. Prvi svetski rat. Nemački hemikalije više ne stižu u Ameriku i odjednom se otvara ogromno tržište. To je bila prilika koja je lansirala Monsanto iz male radionice za zaslađivače u ozbiljnog igrača u svetu industrijskih hemikalija. I tako, posle Drugog svetskog rata sa tim vetrom u leđa, Monsanto kreće u pravu ofanzivu. Kompanija se strmoglavo baca u proizvodnju čitavog niza novih moćnih hemikalija. Neke od njih će im doneti ogroman profit, ali će istovremeno posejati seme reputacije koja će ih pratiti decenijama. E sad, pogledajmo ovaj spisak. PCB-jevi. Bili su bukvalno svuda, od električnih uređaja do farbi. Zatim DDT, čuveni insekticid. I naravno Agent Orange, hemikalija koja je postala sinonim za Vijetnamski rat. Sve su to bili izuzetno profitabilni proizvodi koji su pogurali rast kompanije do neslućenih visina, ali ispostavit će se da je svaki od njih nosio i mračnu stranu. A sad, nešto što zaista ledi krv u žilama. Ovo je citat iz internog memoranduma kompanije. Dakle, dok su se gomilali dokazi, čak i iz njihovih sopstvenih istraživanja da su PCB-evi toksični, interna direktiva je bila, prilično jasna. Prodajte ih do đavola. Ovo nije bio previd, ovo je bila svesna poslovna strategija. Profit iznad svega. I ta strategija sa papira imala je stravične posledice u stvarnom svetu. Slučaj Enison u Alabami je možda i najboljniji primer. Skoro 40 godina toksični otpad je svesno ispuštan u životnu sredinu. To nije samo priča o zagađenju. To je priča o uništenim životima i zajednici čije posledice traju i danas. I onda, taman kad se činilo da su nedodirljivi hemijski gigant, svet se menja. Globalna kriza ih je primorala da se pogledaju u ogledalo i shvate da moraju da se promene iz korena. Nije to bila samo promjena proizvoda, bila je to fundamentalna promjena celokupnog identiteta kompanije. Evo i zašto. Samo poslušajte ovo iz njihovog godišnjeg izveštaja iz 80. Prevedeno na naš jezik, ceo njihov biznis je zavisio od nafte. A kada su cene nafte 70-ih otišle u nebesa, u Monsantu je zavladala panika. Morali su da pronađu novi model, inače bi nestali. I ono što su uradili je jedan od najfascinantnijih poslovnih zaokreta ikada. Odlučili su da prestanu da budu kompanija koja prodaje stvari, burac sa hemikalijama, i da postanu kompanija koja prodaje informacije, genetski kod, softver upakovan u seme, nešto što možeš da patentiraš, zaštitiš i kontrolišeš do beskonačnosti. I ovo je bio njihov genijalan, a neki bi rekli i đavolski plan. Prvo, imali su Roundup, najprodavaniji herbicid na svetu. Drugo, stvorili su seme koje je jedino otporno na taj isti herbicid. I treće, prodavali su ih kao sistem. Kupiš seme, moraš da kupiš i njihov herbicid da bi sve funkcionisalo. Jedan farmer, dupli profit. Apsolutno briljantna sa poslovne strane. Naravno, priča koju su prodavali svetu bila je fantastična. Nahranit ćemo svet, smanjit ćemo upotrebu pesticida. Zvučalo je kao savršeno rešenje, kao put ka čistijoj i efikasnijoj poljoprivredi. Ali, kao što to često biva, stvarnost se pokazala mnogo komplikovanijom. I farmeri su to oberučke prihvatili. Zašto? Zato što je funkcionisalo. Njihov posao je odjednom postao mnogo lakši.
Brojke su neverovatne. Za samo 10-ak godina preko 90% ključnih useva u Americi postalo je genetski modifikovano. Tržište je bilo osvojeno. Ali sećate se onog obećanja o smanjenju hemikalija? Desilo se upravo suprotno. Pogledajte ove brojke. Upotreba glifosata nije se smanjila, ona je eksplodirala. Govorimo o povećanju od skoro 14 puta. Sistem koji je trebao da smanji zavisnost od hemikalija zapravo je učinio apsolutnom. A onda je stigla i ljudska cena. Farmeri više nisu smeli da rade ono što su radili vekovima, da čuvaju seme za sledeću godinu. Bili su primorani da ga kupuju svake sezone. Onda je priroda uzvratila udarac. Pojavili su se super korovi, otporni na Roundup, što je ceo sistem dovelo u pitanje. A u zemljama poput Indije, obećanje o bogatstvu se za mnoge pretvorilo u spiralu duga, sa tragičnim posledicama. I tu dolazimo do velikog finala, do trenutka obračuna. Sve te decenije kontroverzije, svi proproceli dokumenti, sva naučna otkrića, sve se to spojilo u jednu tačku i pokrenulo pravu lavinu koja će na kraju srušiti kompaniju, bar pod tim imenom. Varnica koja je sve zapalila bila je ova klasifikacija Svetske zdravstvene organizacije iz 2015. godine, kada je Agencija Ujedinjenih nacija rekla da je glifosat verovatno kancerogen. To je bio signal. To je dalo naučnu potporu hiljadama ljudi koji su sumnjali da im je baš Roundup izazvao rak i dalo im je oružje da krenu na sud. I tužbe su krenule, ne na desetine, ne na stotine, već na desetine hiljada. Preko 100.000 ljudi je tužilo kompaniju, a sve je počelo sa pobedom jednog čoveka, školskog domara Dwayna Leea Johnsona, čija je presuda otvorila vrata svima ostalima. A ako ste pomislili da su nešto naučili iz cijele ove priče, pa pogledajte ovaj interni e-mail koji je isplivao na suđenju. Čak i dok je kriza sa Roundupom bila u punom jeku, oni su svesno ponavljali sličan obrazac sa novom tehnologijom. Ovo govori sve o korporativnoj kulturi koja je smatrala da je iznad zakona. I tako, dolazimo do kraja, bar do kraja imena Monsanto. Šta je na kraju ostalo iz ove kompanije koja je za jedne bila simbol inovacije, a za druge simbol zla? Kakvo je njeno konačno nasleđe? 2018. godine Bayer je kupio sve i odmah su pensionisali ime Monsanto, nadajući se da će tako sahraniti i lošu reputaciju. Ali, naravno, nije išlo tako lako. Nasledili su proizvode, nasledili su tehnologiju, ali su nasledili i sve probleme i sve tužbe. Ime je nestalo, ali nasleđe je ostalo. Na kraju, cela ova saga ostavlja nas sa jednim ogromnim otvorenim pitanjem. Da li je Monsanto bio priča o inovaciji koja je trebalo da nahrani svet, ili je ovo zapravo jedna velika upozoravajuća priča o tome šta se dešava kada korporativna moć postane prevelika i ostane bez kontrole? Odgovor verovatno leži negde između, a debata o tome je možda i najvažnija stvar koju nam je Monsanto ostavio.